Kucakladım bezince kan ıkladım, ıkladım, ay ıkladım. Sen tuttadın kucağımdan çıkmadın, çıkmadın, ay çıkmadın. Şu doğuldum çocuğmasın değilsin, değilsin, ay değilsin. Cakandadım kızımda çıkmadım, çıkmadım, ay çıkmadım. Çok doğru ya. La 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 la. La 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 solo. La 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 la. La la la. Merhabalar ayında bir tahu serta memang genizler Partayım Bakirova sonundur. Merhabalar ayında bir Şengilbi'ye takkan kadını priz var. Partayım kız Bakirova Akbata.
Kızılcar'dan sendey tapmadım. İzlep gün tünü önümde kakşadım. Can doğurdap jatsam da meyman kolun çappadın. İkinci bölüktü başlap jatsam da nege kolun çappadın. Meymanlar mындай кылабыз азырчы. Бул жерден менин музыкант денем жаштан кайпер өр коет. Мурда биздин кыргыз элибиз азыр деле комуз менен төгүп келген болсо, мен жаңыча бир багытка баштап атам туугандар. Мындай. Аранжировка, музыка менен дагы төгөм туугандар. Ал чыгарманын аты чап. Оң жак, сол жак, кол чапкан меймандарга мен досум экөөбүз белектеп таркатабыз. Бул жака меймандар даясыздарбы? Колдо коштоп отургандарга эле белек беребиз. Экинчи бөлүктүн башы шаңдуу болсун, маэстро. Чап. Досум кет. Oyun
canım. Oldu. Rahmat. Mehmanlar, en çoğun bilekti ben uşul жерде бере баштайм. Жақшы билегендерге дегенмен конкурстар дүйнөсүнө саякат меймандар. Жалпыңыздар көрүңүздөр, тойдун эң кызык учуру ушул жерде. Атайын Ордон Ош Кыргызстандан келген Улан ага, Назгүл эже келиңиз. Аскар ага, Бермет эже келиңиз. Урмат ага, Роза эже келиңиз. Достордон Качы дос, Нурдөнөттүн досу Качы жубайыңыз менен Карим ага, Айчүрөк эже келиңиздер. Атыңыз ким? Карим ага, Айчүрөк эже. Аскар ага шерии келбеп турго. Бермет эже келип коңуз. Качы? Жубайыңыз? Айтылган. Улан ака, Назгүл эже. Кызылжар байлыкка толгон мекеним, байкабай жүргөн экенмин. Тойдон эл жүргөн Айчүрөк эженин дефицит болуп кетерин дегенде кол чаап койсоңуздар. Айчүрөк эже! Турат Айчүрөк. Бермет эже. Биз оюзубузду баштайбыз. Сиздерге жеңилер эң чоң билектерди ушул мырза айымдарга беребиз. Мына кымбаттарын алып чыккыла бул жака. Мунулардан бере баштайбыз. Биринчи жұп болуп мага жаккан команда. Бүгүн тойду шаңга бөлөп өткөн команданын бири бул жактар болот туугандар. Сиздерге азыр мындай биринчи тапшырма. Ушул ортодо буттун учунан чачтын учуна чейин титиреп, кыймылдап, өтө энергичный бийлеш керек. Заманбап чыгарма. Кара жорго эмес, кыргыз би эмес. Заманбап чыгармага болушунча күйөрмандары колча коштогонду унутпаңыздар. Ошолго карап дагы биздин баш байгеге чыгасыздар. Анда эмесе команда даяр. Күйөрмандар каердесиздер? Кетти, маэстро, бер чыгыңдар. Күйөрмандар мынча катуу билебиздер, көстүйүп туруп туруңуздар. Экинчи команда, сиз жоголуп кеттиңиз го же? Атайын белек бергени барды беле. Келиңиздер. Ортолук кабинеде. Мен эжемди атайын төрдөн таап келдим эже. Бүгүн сонун кийинипсиз, прическага сөз жок. Ол жигитке сөз жок. Ат бириксе түз бириксе дедим тургандар. Чачтардын пак цвет экенин көрдүңөрбү тургандар? Алдын чач деп коюп мындайдычы. Көрө алгандар кол чаппай да, эч күнү кылбай, бир кол чаап алып тургандар. Маэстро кет тургандар. Кетти.
Kulağınız gözün cumuğa çıkmadı. Gözün cumuğa altır. Altında kim var? İşi çok. Özümün özü bile odadı. Bırak gözü cumuğadan da yaşlı da. Sevgime saklap duram. Gelin ister. Men jana belek berip aткан эжелерим ушулар туугандар. Ой көк көйнөк, мындай көйнөк, жок көйнөк деген эки көк көйнөк ушулар. Андан күйөрмандар мен кайерде экен билбайм. Күйөрмандарым ансыңарбы? Кетти! Чап, чап, болду чап. Сөктүрүп аткан болду чап. Күйөрмандар болду чап. Ордуна туруп болду чап. Чап, чап, болду чап. Сөктүрүп аткан болду чап. Söz yok bu, söz yok. Köymanlar hazırlasınlar. Birinci orunga tüplük etmesiniz. Bir iki adam kaldı, birler adam. Смертельный номер. Жалгыз өгүз кош эмес, жаакташкан дос эмес, жакшы жаман күндөрдө жардам болуп жанында, жан күйбөсө дос эмес, тагдыр жолдо, тара жолдо тагдыр тайгы болгондо тамашалап сөз атып табалашкан дос эмес дейт туугандар. Бүгүн жакындар достор, Нурдөөлөттүн дөөлөттүү досу, анча-мынча давлениясы барлар көрдүңүздөр. Өтө опасный пара. Маэстро. Oldu, öyle. Gelirler. O caşlar tosmanızlar, mehmanlar. Oturunuzlar. Bizim oyun soğuğumuzun ikinci turu başlanan. İkinci tur özgöçü. Bu biylеген kıymıldардың taymaşı oldu. Emi жұптардың актерлық çeverçiliğin dağı anıqtayımız görürüz. İyi siz utasağa benim tanda olamaz. Kim de kim utsa belekti tanda olar. Жолуқты жеңілер беріп қойыңыздар. Ақ жолық жан жолық жан. Bir turdan ibarдаған шығарма бар. Байлаңыз мұндай, байлаңыздар. Чуқчыңдаған жеңілер бар ғой баяғы. Әкелерімізді ара апарып, суғармай, бері апарып, суғармай келе тұрған. О, bir құлақты шығарып қойса дағы болады. Мұндай жеңілер бар. Осыттан айындаршы. Өзі бірінші келгенде жөнеле келішеді. Құдайдың момын болып келеді. Анан неге болды, бірді көргеннен кейін кірс. От жеңе, өзі олды бар. Ал еме туғандар, мен бұл жаққа бір ғана отырғышты. Аға, сұрап тұрайын, ап кеп берем сізге, сұраңыз. Белегімен ап келем, белек. Азын ондай, ұшыл шығарманың сөзінде айтылып тұрап, Ақжол мырза, ұшыл шығарманы bir kuplет жигиттикименен айымдыкын коебуз. Меймандар биздин биштерибиз bir текшерип алсын. Маэстро. Ашыл чыгарма. Аткарасыз. Үйдө баягы төшөктү жыйып, идиш аякты жыйнап, өзүңүз келе жиниңиз келип чукчуңдап.
Азыр өзү сөз айтып турат өзү. Siz başlayız bırak. Stop. Buna şunday koyanlar. Bolğan hareketli yumuşak. Жеңем bulacak. Жубайы менен түшкөн калыптыр туугандар. Ушул жубайы менен эле эркек мырзанын менен айымдын эле турмуштагы болгон окуясынан эле чагылдырып беребиз. Сиз могу жерге мондай отурасыз. Узайды мондай отуруп алып бере коңурдай ана сиз туруп алып анан жеңеме айтасыз. Сенин тууганың жокпу, менин тууганым жокпу, кыскасы бул деле кирет, курттан кабары жок деген чыгарма. Коя туруп кетир жеңе. Үйөрмандар! Koşnalar gülü, ben kuşçuyum, hiç kokşup yürüm, şıpırran tapmak çatan günü göçüdeyim. Senin tuğlarım, konuşasın, giderasın, elini kılgarım. Hep uçudan koy, ben de kıylandım. Tuğlarına uyan kılmadım, düşünce canım, daha çabuk gelse, son çabuk gelir. Digensiz var elimde sağırdım sancı. Çıdayım, kapın çabuk girdim. Kukulele, kuttan var çok. Stop. Ya жеңем шашын жуып алды го. Бул деле нак образды атканды. Үйдө деле ушундай кыла багыйла. Келе жеңе. Менин үмүтүм чоң команда. Үйөрмандар, биз баштадык. Ой көккөйнөк, мындай көйнөк, жок көйнөк деген команда. Жеңе образ кетти. Оп! Чоктондо урушуп талашып. Ağabeyimiz biraz öyle жеңем жиып алды. Бирок образ сонун бергimiz образы чы. Мына жолукту берип турасыз эми. Сиз салдыңыз чоңуңуз. Андан кийин сиз салдыңыз ажы. О айже. Деп ойымызча мындай образды берип салымча. Я добрая фея. О, маэстро! Ежемдин ағамдың үйөрмандар несінде берсен, олатырауыз. Ağrım çürük, bulan çürük, üyüm dolu kalkıp baylar koşnalar gülü. Ben de kuşçuyum, hiç kokşup yürüm, şıpırran tapmak çatan günü göçüdeyim. Senin tuğlarım, Ana erkekçe, terörlü mırdayı. elini kılgarım. Hep uçudan koy, ben de kıylandım. Hayatım tuğlarına uyan kılmadım. Düşünce canım, kanca bitirse, son çabuk gelir. Digensiz var elimde sağırdım sancı. Neyli çıdayım, kan çabuk girdim. Bu tele gire, kuştan hava çok. Stop! Asla. Öyle gülü yumuşak o. Жырға сенің туғаның, менің туғаным дейді о. Олағама бәрібір екен, аламды сен алса, өртекке бәрібір дейді ғой. Ошондай жігіттер барға бәрібір. Бірақ андай бәрібір жігіт жоқ бұл жерде. Бұл жерде азыр чынығы еркек бар. Нұрдәлі, мынау досыңдан үйрен.
Qancha yil bo'ldi uylanganingdan? 3 yil. 3 yillik staj var ekan. 3 yillik stajda neler o'tganim başından hazır ko'rasiz. Maestro! Alnımda yürek, Dostlar! Yollar! baylar koşmalar gülüyor. Ben de kuş yürüyorum, kaşık yürüyorum. Şu fırlatmak çaktan gülüyor cidden. Benim tuğanım, senin tuğanın. Uçaksın bıraksın. Sana yeter yeter. Sana. Gel bana hoca şimdi. Benim çırayım, çabuk girdi. Bu telegine, oktan ağacı. Stop! Mana ko'randa. Analar, manavi yigitning 3 yillik staji var ekan. 3 yilda qiynab o'tirib. Sizga qancha yil bo'ldi? Ha, onda bütüpsiz siz. O'zingiz yoshlarda. Nuku! Bak do'stlar bo'lish kerak birazchi. Hajamni 5 yilgacha. Mana nukam o'zini qo'lga olib, qarmag'azun chuğanday biladi bir qo'l chaqiringizlar. Bayqadim. Atınız bilen. Asqar ağzın chuğanday biladi. Siz yaxshi, sizga bir yaxshi o'ynab. Juvoylar komandasi qanday biladi? O'zini deydi. Bo'lg'oni 3 yil yashagan juvoylar qanday biladi? Bartığına, o'xshash tilaklar bo'lsa, bartığınachi. Ova, bartığına. Al, gelin bana bak, bilin. Senin tuğanın, benim tuğanım, boşasın. Rahmat. Ol çağırmanızda, rahmat. Kolundan ağız. Kapıdan stopla oturun işte. Kimliğin oturuşunu aldım hele? Yiğit olsak mert oldu. Bol öndörçü kızınızlar, ben ayet ötkönmeye жалғыз uya ır var. Жасавалы ақ сүйінің ұясын. Алдарақта неге жалғыз тұрасың дейді. Самара Сабирова. Жалғыз ұя. Aldarakta nege жалғыз тұрасың?
aylanındaki yıldızla kavuşmak bulup duygular nokta jarkırap. Kalvarisi. İki yaş. Buraya kendisi. Yaşlar. Kırdalar ayında ne adam? Kızıltay var eli adadınız, Kırşehir'de gelseniz sana çokuz. Ağır geçim kaldırıp dolaşıp, geçimde sabahtan daha çokuz. Geçimde sabahtan daha çokuz. Vals, 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 oynamak sanasın. Vals, vals, vals,
Сабирова. Орындарыңыздар меймандар, ең соның билер. Зал толы болып билегенде мен көптен бері көрелек болчумун. Соның идея қошып, жаш балдарды алыңыздар. Yenilері bir туғандардың атынан флешмоб туғандар қазір. Кейінгі сөзге шыға тұрған жамаатты мен ескеріп тұрайын, сөзге даярданып тұрасыздар. Бүгін туғандар, бизнесмендер көп, базарда сауда қылғандар. Пайғамбарымыздың ең жақсы көрген кесібі бұл туғандар сауда болған екен. Ошол жамаат даярданып тұрыңыздар. Bir туғандар, енелері, қарындаштары флешмоб керексіздер. Чап, чап, қолды чап. Çap, çap, oldu çap, 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 oldu çap, finish motto oldu çap, bir tuğanlar oldu çap. Put your hands up, up in the up in the up in the up in the up 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 in the club, let's pop up. I'm doing my own thing. Side of the deal, feel like you got a trip, feel another brother don't see. I'm up on him, you up on me. 10년만 기다려, baby. Uzun yerde kolumuz. All we need is somebody to lean on. All we need is somebody to lean on. Barımız olsa durmayın ormandan. Yaşasın Kırgız, asmanda Kırgız. Yaşasın dünya üstünde beyler. Yaşasın adam zatı. Yaşasın dostluk. Bir gün şanlı gelir, başında koyup bilmese, kırdı şanlı gelir. Bozulmuşsun gerek, hamdarımsın dedik. Haracı ruhum olmasa, koydu şanlı gelir. Haracı ruhum gelir, koydu silah koymaz. Boşçuluktur şartları, davuşluk kaybolmaz. Gelir kesin kaynak, bunda şartlı bunlayla. Oyunumuzda ramayın, bilimimizdir bundayla. Fatto fatto gentleman. Fatto fatto gentleman. Fatto fatto gentleman. Azamazlar. Bir bolsan bağızlar, özgürçü talant tuğlar oldu. Men 4 жамаатка кошуп сөз берем. Кошуп сөз бергенин себеби ушундай оюн зоок көп болууда. Меймандар сиздерге мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Колдоп коштоп турганыңыздар үчүн. Мен бул жака
Мелис ағабыздың Айчолпон эжебиздин кесиптештери деп койсок туура болот туугандар. Мен жана сөзүмдүн башында айттым. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакшы көргөн кесиби бул алектенген соода болгон туугандар. Соодада береке бар дейт. Кыргызчасы бул бизнесмендерди көпөстөр деп коет туугандар. Анда бул жака чыга турган жамаат, чоң жамаат. Темир ага баштайт. Гарип, Бекболот, Сабирали, Кеңеш, Балтабай, Абдылда, Мелис ағабыздың достары бар. Нурлан, Сағын, Акыл, Шекен, Гулян, Толқын, Бермет, Мира, Эмин, Роза. Жана ошондой деп ушул бирге иштешкен кесиптештер 67-ден 72-ге чейинки улуу муун, орто муун, кичүү муунга чейинки жамаат бардыгыңыздарды сөзгө чакырабыз. Келиңиздер. Темир ага баштаган ден баштап 72-ге чейинкисин жалпы чакырабыз туугандар. Келиңиздер. Базардаш деген кесиптештер Сабирали агаларды айтып турат. Темир ага, Бейболот ага, Абдылда ага, Кеңеш ага, 67-ден баштап 72-нчи жылга чейинкилер. Жалпыңыздар келиңиздер. Өтө чоң жамаат. Свет берсек болобу, Акчол? Рахмат. Аксакал агалардан баштайлы. Assalamu alaikum, hurmatly tug'anlar. Mana bugun Meliz bilan Kengеш ulug' bayram o'rtasidan birovlar uylab, birovlar chiqarib o'rtasidan birinchidan ne deyim? O'zim vaqtdan, bilan vaqtdan shu 2 yoshga vaqt talag'alayım. Ko'p bolalar chaqali bo'lsin, bugun qanday shog'li bo'lsa, ömür o'rni aqlına sen shunday haftasida bunda yaxshi kunlarda birovlar. Xotiningiz keladilar. En başkası baktır oldu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі адырлы меймандар, ақтау қош келіпсіздер. Мелис Чолпон, Кеңеш қайда Кеңеш? Кеңеш Айжамал. Бүгін біздің Красный шаарында аябай жақсы чоң майрамды өтті ажалышпайбыз. Екі біреусі ұлылы, біреусі қыз шығарып отырады. Кеңес беріп басып ол. Сіздер қандай сүйінсіңер мені, біз сіздерді сүйініп отырамыз. Баланы емне деп чоң айтпайсың. Бала төрілгеннен бастап ене ұшындай мерім береткенде, ұшы балам чоң өсе екен, ұшы балам бақтылы болса екен, ұшы балам үшін үйлөніп, бақалаға балалы чақалы болса екен деп ниетін еткен. Алла тағала ниеттерін қабыл қылсын. Балаларға сені сыйласын, көп балалы болсын. Gelin yıllarmış, nevretsiz nevrettiler balına. Bundan Nurdolat demin yaşından beri bilemişim ben. Yaşından beri ulup batar görüm bunu ben. Nurdolat, baktılı ol, karmaşka olmanın bek bolsunlardayım. Atın engeri sıylağıla. Yer jigitте ошол 2 жұрт баратына, 3-cü жұрттың қосылып отыратына, 3 жұртты бірге қармаған, бір тізгінде тартқанда бірге сыйлағын. Сенікі, менікідей. Екі жақ тең сыйласа şu бақтылылық болады. Атын егер сыйлағыла, Алла Тағала берген жақсы жашағыла. Şu баладан сілерді урмат көргілі ардайым. Атын егерді қандай сыйласаңыр, балдаңырдан ұшыны сый көргілесілер. Жалпы мен Ақтауға келгендер сілерді ұшыл бала чақаңар үйлегілі. Тол Ақтауға жол ұшайла. Шулемі, Шолпан менен Кеңеште сүйіні отырасы жалпы ұшыл. Баланың үнің үшін көргілі ұшыл, невер әркелер, невер сүйгілі. İmandı olsun, akıl estin evlerinde bol çoğun açısıları sıylagan. Atan eğerdi, çoğun ata çoğunlarında ayılın elgen tuğan uruklarına barın sıylagan olsun. Akıl estin evlerden olsun, ne şunu gidersin? Assalamu alaikum hormatly tuğanlar, meymanlar. Mına şol jamat 68'de değil, 72 Munda kroç etkende 5'te 80'de çıkıp bizde bardığız ha. Dul kolçalılar anda mesela. Nurdolat. Hoş geldin koşakarı. Şulum diye benim balam benim dost. Şu
Камашкан колунан эч качан үзүлбөсүн. Дайыма ойноп туруп жүрө бериңиздер, ушундай болуп. Сиздерди мени сүйгөн Чолпон şu Құда сөйгөр миңдик болсун. Дайыма жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Ошондой эле мына жерде турган кыргыздарыбыз, элдерибиз, Кыргыз Красноярскнын жашап турган элдерибиз баары тынч аман болойлу, эсен болойлу. Кудайым буйруса, мына ушул бүгүнкү 2 жаш мен кичинекей деп ойлойм. Мына ушул кичинекей бир мамлекет жаралып атат. Ушул мамлекет Алла буйруса şu Кытайдай көбөйсүн. Кытайдай көбөйүп, Кытайда өнүгүп, эң алдыңкы үй-бүлөлөрдөн болсун. Ошого чын жүрөктөн бардыгыбыз биз таасир этебиз, а? Мына кол жагыңар сиздерге агамат. Рахмат, бардыңарга кош келипсиздер. Рахмат үлкен. Мен акам болот. Жакшы жүргөн баары мен акам болот деп берейинчи. Кайерден болосуз? Өзүнөн не өзгөндүн? Шералдан. Өзү таанышып бир-эки жолдо тойдо көрүштүк. Рахмат, кол чагыңыздар мен азыр берет төрт туруңуздар акалар. Кичине убакытты бөлөсүздөр. Мына карап атсаңыз, мен берекеле тургандар көбөйүп калды. Өзүм болуп атам. Парпаңдап сүйлөгөнүңүз үчүн, анан мына эжем сонда билеткен кошулак дегениңиз үчүн сөзгө. Аксакал ага мына ошо сиз үчүн. Ойму чийме кийим үчүн. Рахмат. Музыка жаңырат билет тапшырабыз. Аза стоп, кимге берейин? Тапшырыңыздар. Приз. Janviyaga gelip koyuyoruz, Janviyaga. Janviyaga yerimiz. Bizim muzika'nın da yerimiz. Janviyaga. Janviyaga gelip koyuyoruz, Janviyaga. Ушул жамааттын сөзүн коштоп бир чыгармада туралы Кытайдагы боордош бир тууган өзүбүздүн туугандардын сөзү болду. Жолуңду карайм деген чыгармадан бери ар дайым жолубузду карашып, самашып, сагынышып жүрөлү кызыл жандык туугандар. Мен Кыргызстанда жүргөндөй болом. Айтылмадым ойдогуну жаздан өтүп күзгө алды, шыңгыр күлкүң доошун укпай күздөн өтүп кышка калды. Билген жан жок сызданамды, билген сени кызданамды, күйүтүмдөн өттөнбөсөм күнү түнү бір жазамды. Билген жан жок сызданамды, билген сени кызданамды, күйүтүмдөн өттөнбөсөм күнү түнү бір жазамды. Сыр бермейсең аялабым, балким көнүң ооруп калды, текшермеден артылган жер ошону соолуп калды. Баягыдай кол сезим жок, баштангы толуп мейли жолумду карайм, шар шемде жолукпайды. Баягыдай кол сезим жок, баштангы толуп мейли жолумду карайм, шар шемде жолукпайды. Кандай таттуу кадырлашып сүйүп калган, эгер достор аза берген эс тартканда күйүп калган.
Kızlanamdı diye seni kızlanamdı Büyüdüm de öptüm günü günü cazandı Aşırmasa takşar dedin arsam kalıyı kızbayları Aşırlıktan aycılıktan aldı cılığıyla öpkünü Olçalar meymandarga priz olçamandarga Aykaldanın oydoğunu жаздан ötüp күзгө kaldı Шыңгыр күлкүңдө солукпай күздөн ötüp кышка kaldı ey Алдыңыздарга жар боп келгенде коя туруп мен жака кол чапсамчы Куданы Куда сыйлаптыр дейт Бұл жерде құдалар ар тараптан, ар мамлекеттен, ар бір жерден келген. Құдалар жамаатын баштайды. Абакандан келген құдалар. Нұрбека, Бекболот аға, Нұргүл эже, алыстан келген аяшылар бар туғандар. Новосибирскіден, Қызылжардан, Ингаш туғандары дейт туғандар. Қырғызстандан келген меймандар. Ушул екі жамаатты биргеликте чакыралы. Келіңіздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат, ушул айтып аткан жакшы тилектерди Алла субхана тағала ушу эки жаша кабыл кылган болсун. Менин тилегим экөө ден соолук болсун, өмүрлөрү узун болсун, өмүрлөрүнө Алла Таала барака берсин. Элибизге, жерибизге, дин исламга кызмат кылган, биз сыймыктаган жакшы уул жасаган болсун. Мени шолпон, Куда кыйлар, көп жылдык Куда кыйлаган болгула 1000 жылдык дейт. Тойгар барек болсун. Ушул эмеден Невре, чевре, турлардын жакшы күндөрүн дагы чогуу тосгонду Алла Таала насип кылган болсун. Тойгар марек болсун, эки жаш бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун. Assalamu alaikum. Değerli geçenin duyarmanlar. Şunca elbi çoğultup turgan buna Nurdölet menen Güldananın baş koşup atkanı canı turmuşka kadam şiddet turganına barınlar büyü olup turaslar. Birinciden uşul 2 yaş baktulu olsun. Karmaşkan kolları üzülmesin. Parçaday uzun olsun ömürleri. Alatoğday büyük, ağırsunday şak olsun. Andan keyin ушул тойго күбө болгон урматтуу коноктор, сиздерге да чынден солук узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, бардык жакшылыктар. Melis, bu nasip жерде мен сени Камаштан неге чыккам? Melis seni Çolpon жерде сынча эл сыйлап келип, жерде өмүргө күбө болуп турат. Ошол өмүргө биз да келип, 2 жаштын бактына күбөбүз. 8 жаш бактылуу болсун. Ne ой тілегіне Алла Таала кабыл кылсын. Ошол өмүргө не дейм, 2 жашта эң биринчи ата-энесине үйүндө, эл журтуна кызматына жараган жаштардан болсун деп келесин. Рахмат болчу агабаздар. Куданы Куда сыйлап кетет, Куданын өтүп кетейин агалар, Абакандан келген Кудалардан Нурбек Куда. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Нурдөлөт, Гүлдана тойлорлорун куттуктайбыз. Үйлөө тойгар менен. Той ээлери, Мелис, Чолпон айсер дагы тойгар кут болсун. Биз ушу Абакан шаарынан келип отурабыз. Биз үйлөнгөндө ушу 2 москвич менен 5-6 шаар байлап, алдына bir жүгүлү болбосо, бирок коңшулук айынан жалтап ушу ЗАГСка чыгат элек да. А бизден улуңку жеңелерибиз, чоңпаларыбыз айтчылы. Бизде абаң же акаң ат менен эле качырып келген. Жок болсо биз жөө эле үйгө киргизип алган деп айтчылы да. Азыр мына
Zamanımız özgürlük mına. Mürdölep mına bugün samolyotмен çıktığımızda kıska vertolyotмен mi? Qanday? Limuzinмен ha? Samolyot qo'shish limuzin mi gözüm bilen görüp eşitdi. Mına Gülden Ökön qanday baqtılısыңар. Baxtlet bu. Mına Kırgızstandan gelen konuklar. Eң негизгиси мына сени багып чоңойгон мен билем да. Тарбиялаган чоң атаң келип отурат. Чоң энең. Ошолордун эмгеги зор, сендечи, мээнети көп. Ушул кишилер сен тоюң көрүп мына сүйүнүп, сыймыктанып мына туугандар отурушат. Ушуларды эң кишилер Кудай кааласа чегире көрсө, bu çoğ atan bile çoğ neyde arman jokta ölse dagıçı. Oşonda ele ne demekçimen? Sen şunçalık baktulu adamsыңар да мына. Şunda zаңгыраган, şunda çoğ restoranda мына toyuңар өтүп жатат. Бул деген бул бакытта бактылуу келгенибизде эле уктай бермегиле үйдө жатып алып. Келин бала bir eka uykunu kıskartıp koyuyorlar. Eşi bitmeyiz, eşi bita turan eşiğimizde de yok da. Erterek durup kişiler. Kalan dinlikte kaltatıp koysan kuhnaya girip. Boldu, bolgan çok ayı. Ben bolgan. Şimdi imanlı olgular. Intımaklı olup, baktulu ömür sürbüle. Ne demekçimen? Kırgızlığı saltını saktap, Kırgızca söylep, Kırgızga bir gram olsa hem payda getirgen übürlerden bolğan da. Serge uşu. Şonda tilekleşmenin, ama şonda akırda bir ayıp ketelim na. Buna tamada köyden bir dulan ol çıktı bugünkü. O köyden bir cumurtkadan jarrip çıkan eken biz. Bunu göğü düşünmeyder de. Buna ököz tamada gelsen canım. Ököz okşaşağız okşaşmayız bu. Ha, çorlu ya, kapkara. Ben sapsarı, rüzlü. Okşaş koydu. İşenmeydi azınlardan. Ököz bir tuğamız bir o. Ben işendir koyun. İşendir koyun da. Ha, bu karanız çorlu olğandı bu atam okşaş da. Ben apam okşaş. Dağı işenmeydi azınlardan. Dağı işendirip koyun. Öközden Karaolcadan bulağız. Karaolcanın tasma degen jeri uğrusынан, tasma. Taşmağa ne koy bizdeçe, taşmağa. Oşan için bir yumurtadan çıktım da dal, taşmağa koy. Alan ki, bizde orş aytken na, çerapaka niyiz ya koyduk da. Buna ben koy, taşmağa koyuşu akırı jürem da. Ben ülkeme, Kudayın öndördü vergeniken na, ırlı vatat, bile vatat na. Oşton geldim na, Krasnoyarsk şarına. Bişkek'e gelip, ayağa gelip, Moskvaga çağırsan Moskvaga da gelip de. Öyle bir örgünü versin öken, kaladın taşkınday versin. Sağa rahmat. Ol çarpımızlar. Tolun koytakkan kınarkan, Toktoğulun gervesi, Topçuyun nasıradan, Toktoğulun gervesi, bulurdu men ordaganımdın sebebi. Sibir'ge gelgen Toktoğul, Sibir'de жүрген Toktoğul. Oşol mağa Sibir'den gelgen tuğanlar için ben üçlü çıkarma menen geldim. Bir kol çağırıp koysanlar болады эле. Rahmat tuğanlar. Birinçiden salamатсыздарбы? Баардыгыңыздарды ушул жерде көрүп, аябай көңүл көтөрүлүп отурат. Ушунчалык кыргызды, ушунчалык жакшынакай койду көрөм деп мен чын айтканда бүткөн эмес элем. Аябай жакшы топтоду, аябай жакшы организовать эттиктер. Биринчиден ушул тойду ушунчалык деңгээлде өткөрүп аткан биринчи Айшне менен Айштама. Айшне, Айшта. Meni uğup koysanızlar. Ayşta. Rahmat sizlerge. Alıstan, Kırgızstandan gelip, şunçalık nevrelerdi üylep, şunday jakşı koydura katışmanlarınızlara sizlerge çoğun rahmat. Oşonday ele men dosum, Melis, Çolkun, aябай men кубанып отурам. Чын айтканда Нурдөлөт. Бактылуу болуңар, кармашкан болуңар.
ар дайым үзүлбөй алдыга таштаган, турмушка таштаган кадамыңар байсалдуу болсун. Кудай кааласа ушу жакшылыкка жеткиле, ойлогон оюңарга жеткиле. Кандай алдыга максат койсоңор, ошол максатыңарга жеткиле. Неде мен чын айтканда как будто өзүм балам үйлөп аткандай эле толкунданып турам. Бактылуу болдула экендер алдылар. Ошо дагы бир эмес. Мейгиз, чокор, ушул тойду өткөрүп атасыңар, тойуңар кут болсун. Кыргызда сөз бар экен, эки жакшы адам тоого чыкса, кудалашып түшөт, эки жаман адам тоого чыкса, кубалашып түшөт дейт экен. Жакшы адамдар экенсиздер, көңүлүңүздөр мына бири-бириңизге туш келип, кудалашып, жакшына мына ак тойду өткөрүп атасыздар. Ушул ак тоюңуздар кут болсун, жаштар бактылуу болсун, бала чакалуу болсун. Gelin bala çolpon meylislerge kızday kızmat kılsın. Ул күйөө бала кайын журтуна өз уулундай кызмат кылсын. Кармашкан колдору эч качан үзүлбөсүн. Алдын мал басып аркасын өздөрүндөй жакшылап ак жүздүү балдар бассын. Кийинки жылы ушул жентек тоюна күйөө болалы. Новосибирскиден салам силерге. Сүйлөгөнүңүзгө берейин микрофонду. Аламесе урматтуу коноктор, Тасма жактан болду, Новосибирскиден болду. Эми келди окшотуучу да бизге дагы. Кана урматтуу Мелис, Чолпон, мына урматтуу мына кече мына 2 жаш үйлөнүп отурат. Аябай жакшы жөнөлгө 2 жашка каларыбыз бактылуу болсун, бала чакалуу болсун, эч качан ушу арыбасын, чарчабасын, эки тарапка бирдей болуп, ушундай жакшы өмүр сүрүшсүн, бала чакалуу болсун. Эч жамандык көрбөсүн. Биз баардык ушул калган ушул урматтуу келген конокторго иштерине ийгилик, ден соолукта болушсун. Урматтуу чолпон бейиз, менин сөз көчтүм. Бүгүн ушул бачылар өнүктү болду. Элдер силер ойногондой Рахмат туғандар, мына мен той элерин карасаңыздар, ак көңүл кичпей, ушу кубанычып койнуна отпой, жей күлүшүп билбей сүйүнүп турат туғандар. Ушул меймандардын арасынан жалаң айымдарга билек берип койду, ушул той эсинде суранч болуп калды. Музыканы жаңыртып турсаңыз мен жалаң айымдар үчүн билектер тапшырып койдум. Мынакей. Сендер жардамчылар келбейсиздерби? Шакырттар. Жагындагы жылдарында жүрсем Красноярскийден кырларында, андагы менин күлкүм сенин күлкүң, халыктын эмес айдын сырларында. Гитара, достоштукка биздагы ачык көңүл жайдар ошондогу кыздар. Гитара, достоштукка биздагы ачык көңүл жайдар ошондогу кыздар. Берек тапшырабыз.